INP Mizo Channel clear tu le ngai thatu zong zong te chibai le bek ule me neriat pathian ni ania voin lama Myanmar chanchin langsar zual toy tein update kanan siama menlongai thak sak le theu don nia Chin state ha kha le falam inkara sipai falam lampana kal te kha me nili le niruk te khan CNA le CNDF ten an lo kap khania sipai an thi theu kanan beisaya Maserin ayin tun tumchu anda thatlem dewa ang Terrorist Council sipai sompali chawan thi nia soyani a nimin me ni sari khan CNDF mi pui sipai pakhat chu boma suit na lama ache sual palle ta a abaural le bok ni in CNO lam chuan an soi me ni ru khan sipai pariat anda thale boka tun tumchu kanrin le kan lo be sei an tluk chia lova hei hi andem om khan lo Terrorist Council lam hian civilian an man mi som chuang an hruai zela chuwangin CNA le CNDF te hian civilian ka fu hlau chungin an beya an duangin an che tha thei ta chia lo ni nan soyani Sakain region Suibu Township pa palain khua om sipai le piuso tripol te chu me ni sari nimin chonudar ni vel khan PDF laminan ka pa sipai pariatan ka phlum ni in Suibu People Defence Force ten voin khanan soi Sakain region Butalin Township pa Ngyongpin chi khua po me neriat voin chonudar khatvel khan sipai ten an hal le a Butalin Township pa hian me khatir lama tang khan Kudo Kantit le Ngyongpin chi khua te an hal le to ni Ngyongpin chi hi inza le somnga vel mi zaruk vel omna khua ania an tlan le zowa inengzat nge kangral ti ala hriat theilo deu nizandar sari khan wedlet township pathanong kain khua po terrorist ten an hal to bok tin Butalin township tho suitong khua apo nimin me ni sari khan sipai somriat velan luta inan hala in som pakhat akangral le bok Sakain region Suibu township pa kalama khua le letkau chia khua te sipai nan lu chil ni me ninga khan mitam jok chuan lo tlan hloma tlan hlei theilo kum upalam deuh le nu nau then khat chu an kholua pui thiam te chen na ina anom khoma chutianga om khom ho chu sipai ten voin an soi sa ni in voin khan an soi he khoni khokhat ang maya inzom awaya in za sari vel omna khuwa hi me ninga khan terrorist ten an hala a khopumin akang fight ti ni in voin khan an soi bokani tin Sakain region mongyua khopui lu na sipai gate pakhat chu mongyua khopuya om PDF pol thum People Defence Force MPDF anti te mongyua Satan le Special Force 1110 me ni sari nizandar sari vel khan an ka pa Terrorist Council sipai lal pakhat telin sipai pariat an ka phluma midang parukin hliaman tuarbok nimin chomhadar kuavel khan chinruin luya terrorist lam long pakhat chu natuchi PDF le myong PDF ten an kap boka sipai pathuman kap hluma hliam tuaran om ni nan soibok rengun khopui tan lin township lama nimin khan thilten om tak a thleng le a minong hlana sipai te zinga sen ni bel chozo u le lulu cho anti te chuan meiche pakhat an pong suala pong sual tok tu chung te hian Police Department lama han report mai po an ngam talo ni in Tanlin Channel chuan soi heng sipai pani te hian an duty na longchol mun lama meichia ming thup hi hruain nimin tlai dar li vel khan an pong sual ta nia soyani pong sual to ki chung te hi sipai lam hian an thil ton soi dar lo turin an vo hial nia soyani a sual khoi tu te hi mun danga son an tum nia soyani bok Tanin Tari region Tanin Tari township huam chunga Tengkhun village track Sinpiusin number 4 tan ina duty terrorist chu me neriat tukindar nga vel khan make district PDF tenan ka pa minute som ni emovel anin ka pa sipai council lammi pathuman thi ti an confirma medang pathum po thi mai tur hliam pui tuarin hunan mangmek ni nan soi voin chomhadar somvel khan Tanin Tari township Ngyongpin Queen khua a sipai lam rubber khol munchu
PDF Paul ni nan lu chil vele ta thunga sipai te chu tlan chezovin anral thuam enge mozat an lak sak nia soeni Karen National Union KNU noya an nam sipai KNLA tele mipui sipai KNDF te inkop hemi tele Terrorist Council sipai inkara hian thakhat chungin indona voizanga le pasari achuak man ni in me ni sari nimin khan KNU lam chuan an soya Terrorist Council te hi BGF te nan pui ve ni khata voisom paruke movel tal anin kap tinania a hau tak viu done chung anin dona te chuan BGF le sipai council lam mi zathum le somnga le paruk anthia midangza le somkwa le pali in hliaman tuar bok ni nan soya anni KNU le an thian te lama hian mi som panga in ramtan nun na hlanin midang somthum le panga in hliaman tuar bok ni nan soi Terrorist lamin civil mi te an ren lo awangin heng in do chung hian civil mi somin nun na an chana midang som thumin hliaman tuar ni nan soi bok Karen ni state lama po hian nimin me ni saria in do na khan terrorist sipai somni le panga chuang an thia midang pani an man bok ni in KNDF 10 voin khan an soya nimin tuk dariat vel khan sipai somni vel chuan na motor bola khe khopuya tanga kal chuak chu loji khu khobula KNDF 4th Battalion 15 Battalion tele Karen ni army tenan lo ka pa darkar ni don anin kap ni nan soya sipai motor pali anti chet sak feka chuta sipai som panga chu an vai nan thi ni nan soya chomadar som pakhat pel khan sipai kalbel le tenen anin kap chhun zom le a sipai som aya tlem lawan thi ba ka pahni an man bok ni nan soya heng an man tak Terrorist Council sipai te hi international dan angin thattakin an enkol ti voin khan an soi bok anni KNDF lamatangin an mi pui sipai pakhatin hliam te naw dewane ni nan soya terrorist haural thuam then khatan lak sak ti an soi bok me niriat tukin khan Karen ni state shadow township tanluin lui chhuwa lamwau kama tratamo kema terrorist council sipai khamaya zalile somni le pariat na sipai tele Karen ni army te anin kap le bok darkar chan vevel anin kapa terrorist council sipai lama an deputy battalion commander telin mi parukan thini in Karen ni army center lam chuan an soyani kan soitak min ong hlanan pol sang sang shoi tu te ne in biak na nei tura aruat chu me ni somni le pahni ania mase KIO KNPP CNF ABSDF te chuan an tel don lo thu an soi fia to a voin khan ABSDF lam chuan telan tum lo thu an soi vele ta ni AA lam po hian man ni lam khan sipai council western commander an lo warning nu khan in biak na atel na tur chance hi atlem ta hle ni nan soi boka KNU lam po in menong nanan in biak na soi hi chu aming moi na na ti ve mai mai ani awangin kalkan tum lo hrim an lo ti to boka tuna kan soitak ABSDF po hi tunma in rem na an lo nei NCA anti aming lo sign ve to tu te khan nia tun tuma chuan an tel don lo ti chiang takin an soi ve ta a menong hlana hian in rem na lam hoya hanin biak pui tur hi mi a mu mang lo mai thayani manni lam khan Malaysia sarkarin NUG le NUCC te biak an tum thu le chu sipai council laminan pom lova warning an pek thu kan soi to a nimin khan press conference ne yen Malaysia sarkar chuan NUG le NUCC te chu biak atum ta tho ti an soya hei hi ASEAN 5 statement ne inzul takani anti boka hetianga NUG lambia kan tum thu hi an foreign minister Datuk Seri Saifuddin Abdullah chuan soyani pu Saifuddin chuan Malaysia sarkar hian tan lam kan nei ti na poni chuang lo chutiangin on lam nei ma ila kan tan eng ma hnem na na om chuang lo tin ASEAN le nepi do te indoor thailo nan kan ti na poni chuang lo bok in biak na hi a problem ber ani lova kan ti du chu mitin te ne na in biak na om thei tur heni zo ati boka me ni som pahni le ni som pathum te khian Washington DC a
ASEAN hruai tu te le US hruai tu te anin mudona chumi ma mei ni som pakata khian ASEAN Foreign Ministers meeting an nei ma supportang chuta po chuan NUG le NUCC te le ASEAN member te in beturin Malaysia sarkar chuan thuputlu an tum tho ni in pusai fudi na chuan soipok NUG laminan chin chia dan chuan nimin mei ni sari khan ram chung mun rang terrorist council sipai som sari chuang an thi antia hliam tuar som ni le pani an om ninan soiboka khitet media point terrorist council sipai som sari le panga an thi ni in a soibok kole khati zongkha tuntuma Myanmar chanchin langsar zual kanan ti chuat the chunia atok thengamin lo ngai thak sak le thewa wangin in za chunga kan lo me